fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ebusia for me ma obibia akwaba de batuma GH eyemuni aba mosom for Mexico and I'm the trending news eba besum Ghana ha de dana arewo semsia na AC na ya intia yenya ne se eya abayo a wenya 30 years akwakoton ne ba ama chese ye kase ne ba no atua na nanom ewo ensiedo na yembusa se oton ne ba ne se ya chese 1005 na nipa nka sampo ye wo price Arewusem yi esi wo sehwi also ewo Western North region of Ghana na ekoba se area na district one of the districts in sehwi aso ekoba se ye abrantie bi to wo no ye ka efia ye fe efikasi na chese wono na ewo bi na abrante ndi di kwesi amoa ye abayo ya wode na wo mia wedi 30 years asa arewosem yi atono no ni kunu ni abrante no ifa adanfofa chese ko ba se na omuni na ye family friends ya adane da ye koso wo ye mantem na enu ye abayo na wo mia wono no eju wonye ejume bia na anwuchire kakra ewo mabrabo mu na be ma nso OCP o ma nani nda wona ejuma on page ma pa bi yen support fienti no dani da no mudi abobo na ho awometie ena ma wode ne haw ekotu abranti a ye friend kwasi amo aye ni mu achese ono no eremu won ye kasika wo bia bebre boje ne so na so ne aya ne saka ne sika no make ne sika de ebusuafo obia enim na enu na abayo ne nkita ho a woni kwasi amo anya aye ne koba se woji sika 1500 na wode ne ba no ama no ni nsem ni mu report ne kire se wo free se ne ba 1.5 year no wenya insa pepe mu akoto free se office osusu se kwasi amo ano oye sikeni kan even though say womu ni adwumedi potia wodi na sa adwen a wo wota ekire nti oja ne ba 1.5 year idi makwasi amoa na so se enye sa yesi enye sika nyina aye hu ana de hyenhye bi aye hu ena ye sika kokko na wo pentem anya wo hu akwantia eye musuo na akoba se wode ne ba ne ma abrante ya wo susu se obenya bebi atena atentete ye pa obenya sika papa bi muada ene edam papa bi muada what 1 year sade ne ba 1.5 year ne ba eba ye ekoba se ebepie mu se omude ne ba ye no mu bekenya abofrei bekenya na abofrei na ensore na ode na nutu mu bu na so obi ante ne kefi se na woni kwesi ya mu apena da mu mene ni agent a womu dis adwuma ekun abofra no omo na omagada wo ho na enumu nsem na kwesi amu ade tu na enimu se da bi o wuji sika de wo ba mam na afi se da na me de wo ba ne ekwa akoye nyenti a me ma wo sa sika je wo ba no enu na won sa aka no na kire se wo hwemu a wo bo pa ma ye twen abofra ni moja e ma abofra no ewu afi atasefo so na enu na ye abayo na wo mi ontimi nya wo hwe efi se wakoji sika wo ho ni eye kwesi ya mu aye kana na eka omuti bo mu adwimbo mu ekoje abofrei ede to toilet mu ewo chese omune bet ni bi dan echi na enu ene ye abrantie bi a wode Evans ekohu abofrei ewo public toilet mu na wo pa no musimu ko hwe mu a eye abayo na wo mi ne ba baby 1.5 year no wono ena eda toilet na no na chichichi amanfo adwen aba asoma report kopie mu police station na police commander be pie mu ebe fa ye abayo na wo mi ebe fa kwesi amu abetoto omano a abaye na wo mi nsem a wo kan se wono de na wondwen bone da onu fi se ne ba na nya baby papa wo kwatena te se ne am de two just beginning na so na ni mu no hu se
wo ye twe ne ba no emoja nanso na want to me enye wo hwe na ye kwesi amu aso se da bi enye saa na tie na senya obeje ne ba no no ana wode ne ba ye na we na nhwehwemu ekoso a na ebe pie se doctor bi etu anamo ehwe body nim nia ekoye ya ye 1.5 year baby no we fi atasefo asase so na enu na nhwehwemu embeka na se doctor's report ebeba ni ye doctor ni nsemo wode etu dwane se ye baby no wenwu because of pneumonia ye twen ye te se nya ne maame eka no nanso owu ye because of ye toilet ni mu heat ni gas ye de ni kwatu mu na enu na maame na ba otebeka se we die ya tro na wono na ni kan onjin di se ye no kure kan na doctor yi wodi tu dwane oji di se ye sika bi tue bi abemu ye di sika bi ama doctor no 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 wadane ne ho eba be kan ensemu a enim na ensemu yi mu nhwehweyem egusu ekoso ye kwesi amoa eni na womi ewo reminder che say egusu etutu omano investigation ekoso na ebusianfo ne etiefo moma yen show den na abayu a che say wo wawo mumfa wonsa enye adwuma na wo pentem abo uchese wo pentem anya wo hunti wo kukuru wo ba e de ko se e da bio na papa no nim na hyase na ye kase impo emba ni bi da asori da mo fastia e koso a wo mo no omo buta ye do mo ni so ane se omo pe baby na so enu mpo no empa ye ni su ni a e koso nyame nkasa ye onkasa ye a omo ti wo omo charge na so wo de wo nanka oba de wo hwe na nyoma e nkoso a utimi pete bu bi kra de si wo enu aduane bi ton ana wo fa pampan si wuti so nanye wo bo ho moden se ne be ya wo benya kakra wo pese wunya na wo de bua efie nanso e ko ba ne se dan ne da ye pre e pesika ye mbuse sika se ya hwehwe ase na se obi de offer bi betu ye nim na efoforo ye ya ye betiti se ya mistake se ya na ye beye na sa arewo sem igana na se nsemu sisi dodo arewo sem sisi dodo de bia enye an robbery case na eye adefofo ye wudie na ya doso na dodo na asusu se ya brantie ya wadie wi esa se wono no eye sika boni bi kwan boni bi so na ofaso de nya ne sika eni nipa kunkum ti na de nya ne sika we de se abansa so ni mu ide omo chi na so papa pense se be ye kobra na ene omo jiji sika fa ase na eye foolish case se omo koso anyom adwuma se na fata na nipa boni fo from nsemu dwane de bia de boni dwane a omo kan hu se daachi bi anyom ba ebe omo na bi anomu nue bi ba na ebusuafo sa rewo sem yi wadwenkyere won ho ene sen adwenkyere bi a won so wo ho no na wo de ato ye comment section wo e de amayen na afen so won subscribe ye to Tuma GH bo ho modern ne subscribe to Tuma GH se ne be ye di dwumedia bia etumu a won so won sa ebeke bi na wo like na wo share e de maye abribia wuni aba wo so for Mexico na de me de trending news ebre aha ene mre be ma me kwana me di mu esidas ne e be san ehia makram